Niki Khasi kidangnya syang relax hang ni kidangnya petkai. Na, hai sulla. எப்படி இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கா Khasi people எப்படி இருக்கா நல்லா தானா ரொம்ப சரி thanks Ngidan hapo Ireland jing long peaceful jing khut jing itnat jing best kani ka chaka ani bet sedai sekolah dan kumbalai spa senam tiga college ke barim bah hang ni Ireland but They may siyang hatari nila lamit kat pa yung mobile. Hello, kumnoyan lang baro. Ingat kisya yaklan. Nantay kasi nga ba't inay niya kaya na siya Dublin. Inay kaya Iakynduh ikin Khasi kibawan niya kaya siya ni siya Ireland. But siya UK kada one tour siya. Kadang special baru kan ikat jingay siya Dublin na marba. Kiwei na kini ki Khasi ide ikha jangi. But iba pribaro kunjiya itu bah. Kunci ihadin kat barangnya ke video berjati ini mah. Iba ni cekat ia di kha iba le ke program tang chicken team dengan ngai kita baro. Si pekin ke video ini langkai ibat. Sesngap rukidan iu ban ong halor kan ikat dur jang kisah ni. Tak ban ong ni. Sudah ni dia orang mana ke sekolah ni Iakynduh mah jangan makan jadi para hari lagi Kata? Apa? Siapa? Pekin ke Ni sini telah kriat bahang ni dang biong clear ke serupiah sekarang ngadang dang biong clear tak ada yang kami hari ke sini kami banyalam ihap syong hayeng bat papa jong kami de tak mila ya snusi hi ba imyo banwan dan hotel best mongin da yo Iakynduh la mi hami la yo le syang ba da compare ni la ya le tang mangi de ngakwa ban YouTube ini i kha i de Sukjai Swer de nga ong kha namar bangi yengi kha ki swer ka bumut ipa janga ide Sukjai Swer ide i swer na kini kithan sora po i ka yen jeng me kha ka di ha to ha po yo sora ni sha ya lek bang tu ya i me kha te ke itu ba nong sora te phin ye itu ithara ye pa janga tangba ipa janga di la klan mentala arpo laisnam ipa si khot i baba ha do mentang in the late sora dangi ong mindi kun baba kidangnya itu lut di baro ki bahasa rama la pidi ki Sukjai Swer ngasai man kapot pinyo ngo bai banga ong kha nga ong kha bai kat ki bede ki swer ngasai nga ong kha bai ba ini kha te de dangya jan ba ipa na mai dang de para arkimetrai ba ipa de kajing kelong kai ke pas ngutanat ba banyo Iakynduh shani banyo wanya lam kai i te tang te hingi la jania poi ha po ka restoran bangi de mana Iakynduh ki kan ni ke jaka ka bakidang poi ha Dublin Khasi ki bawan pe ini kan piatip hai ini tu hai favorite host jingi tang chicken tian ikha janga man oh jumes kita ni ki balawan na dia na shlong ki lawan syang UK laya enjoy oh di lawan syang keleng sha London Scotland England, Cardiff. Wow. Laya enjoy? Yay. Wow. Hello. Entah Dublin ini lisang sa Dublin. RC. Oh, of course baru nang Shillong. Ana, hi sulla. எப்படி இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கா Khasi people எப்படி இருக்கா நல்லா தானா ரொம்ப சரி thanks Kitur guide jeng i bentan ide tamel te email la syong baik ha di sadon mo kiman keli biang balai bampen ide berita ki Khasi bang Iakynduh kani kadai bang puram nga respect yaki yaka privacy jeng ki mo in yai sha lam haba ngimla ben Iakynduh kat ki mom dei babaro bakwa bandan hapo internet all over mo kelas dang man poster pe ikha hung teng Nilayawan siyang keleng ini. Hapo Dublin kani kasi ngiyo ban spentang kumba sausan kenta te haro hapo city center layo banyalam kaya ki. Kani kadika ki khot ka Trinity College Dublin
Ketika college ka pahet utam hang ni hapo Ireland but ketika oldest college ru hang ni ti kibun ba kiba puli kiba kadai ru ka waina ki jaka she tourist place ma one of the tourist spot kan ni ka college am kelas dang na tu ki snam kat san spot khandai pu ar but lapli ni ka college ru daka Queen Elizabeth hi marati ki por ya ka Ireland ru la sinshar daki daki jangan paring daki British te takadawi kani ka college ru kala play ka Queen Elizabeth but kadi ka oldest college ha Ireland kani ka college yang shanda ka clear bha ka don shi south patam de ratang lai spa ro sha ki south patam takadaw kadi ka oldest college ha mi ha Ireland ya kidang ya pus bha kani ka college kala don kumbalai spa snam ti kadi ka college ka barim bha hang ni ha Ireland bat ka bahe ba ngali nak keluar ngali ikut waktu ini ini kadi Trinity Business School ka rung hapo kisha te bandrung kisha tamam deh hadu hapo pila tang hatu hi hapo myo hira shiduspo ndani aida le since 1925 ngidan hapo Ireland jing long peaceful jing khut jing itnat jing best kani ka chaka ani bet sedai pengen lang mentan don sini bet inya bat ite karai buksia mite besi le YouTube baru buat pengen lang ini di konmen bedan lang ba ini parlong jangan pai sini kiwi Pasti kita nak kena kerja ni. Tak ada ifinya finjuk bahasa ni. ini di ke office Ni, wow. Tenat lut. ni dalam tu lunch break ni buat nak cai So nice. What Tengok ke building ni kalau slanting building. kini kila ya itnat bahaya ka ni ka Ireland tepet ka jing nati tekin ka jaka banga ngatre ki khat ka city te CITI ka building ka banga ngatre kita ye ka building banga yo graduate piti ka jing itnat jang te ka bridge sipet kini Ikari dang vlog. Iki Khasi kidang ya syang relax hang ni kidang ya pet kai. Ki Khasi na sila. Kidang ya pet kita ka boat ka balai keleng-keleng. Pagkat si ita nak ganing kazaka. Okay, siya mato mandring do yung pinadian. So nice, beautiful. Ni jigi tenat. Pikir ni ke steamer. Kawan na tip. Ngila relax ang ni namang ngila ya kejat sipun lah ya tadi ni syok sipa. Tinggal kham yo ya lambun than hira nama de tang sau kenta ya suki nge yo pet keleng gini ki jaka ki badan hajan hapo city center hi maki on kilas ngo tenat nanta ki enjoy ya ke Ireland kambun bani kiwi ki jaka kila wan syang ko mshayu ki ki das ngo tenat di Ireland nama ki on ka pengat ka jai te hakajing syam jongaru ngas ngo tenat hi ke Ireland ka kamlong slow pace panya compare bat Kiwei tinang ni pada petai kilaya ya syang sa ka luas kini ki khat ka luas te Kiwei video jong among la dapen I te kia ngelek no pada sha shopping tanggup te hi be shopping ka kami ring namar bakal alu battery ka mobile te ngas ngotanat bayo Iakynduh ya ika ban gila ya enjoy baru te kuplesi boni ika mo wela petip be iwan syang ni
te bat kum ju epi baro ki baya pet ku play shibun bat ngangi pinishat ya klanya tu ngini kendua kawai pada video ku play shibun